Nā, kia hoki atu ki te whakataetae kapa haka o te motu mā ngā kura tuarua, e whai ake nei ko ngā kapa i tū ki runga i te atamira i tēnei ata. Ko hato pāora tēnei te nunuru nei. It's nervous, but we got through there in the end. E wero nei te iwi Māori, ara e hara noi homa te wahine te poi. That was the hardest thing to learn, but it's awesome though. Mai te rohe o manawa tūhoro whenua ki Waikato. Ki nā tamāhine me nā tamatāne o Kirikiriwa, ara te maurea Whiritoi. I think we're ripping it up, hopefully. Ko te kura o whaitara tēnei e tuku mihi nei ki tō rātau kuia kia hui kahu, ara te reo o poi e. I tūai mō kutūpuna o tira mō tō tātou nana a kui hui, i paurea kira i ngā mārama kua paurea. Nō reira e te kuia moi mai rairo. Hoki atu ki manawa tūhoro whenua ki nā kōhine o Turakina Nāhara. E ake aki nei te huna Māori kia hāpai nā kura tūtahi, kia kaua e rite kia Wikitoria me Tipene. Oh my God, I was so, way better than just rehearsal, like, I was cold, like, that was it. E rua rā kua hipa, e rua rā e toe ana, ka tahi te whakataetae. Ka paere tā whai te karere.